ye headmaster omulamba yadaze muswezi tu mwidi ebintu byetwaye tujja okutola babaye batukobye ente embuzi 36 emigaire 50 taku odibani ate ono mukuru kale omukazi yaba nti yali mugezi yatubona ebintu ebyo yakoba tienda kubalekera bulamu wenfa bana banzika mu kiswezi mujja kwavuwa mwene yakonfesi aye bwe yamala okufa nga kanisa n'amako weyali bagitwala aleke numbeni owamunda mbagane bwe yava mu 90s n'abawa basabiranga mugalo nga nze tebyendi kuye bagano tayimu bwe yakula baleetaawo reverand Canon Muluuyi afumbirwa mwanyinazi mukulu waife ali bwenge nga ni reverand yaida ni mukazi we mwanyinazi yakaba omuka ekindese tuli kusaba otuweeku wano neraba wano tewo kanisa eno yamala okuyidira abakristaayo bali benda kanisa wano aye ife tubwine wano nti kanisa weeri niwe tuwaku wano tumbe bali kusaba wano nairayo nayetama oli mukulu wange nono kuba lina eitaka lya dada ife mukyala tilyaife abaise matende dada tumaze omuziika ni maama yali aliwo akaaliwo maama yakoba ekyo mutesiisa kirungi dada yali atudaaza ewuuyo mumuzimbe kwe kanisa agani twaizaawo ekanisa mu bipaali tundubaali omusana naida nasaba kwawo mama aye nga abantu bali bwa happy nini natyama ni my family aidire twakoba katozimbe twakoba ono twamuwa endagaano nti tubawaire eitaka ebituuko kumpagi eno olibona empagi okwire wano niyatuwa baba wenu okuva kumpagi okwire eno twabaga mu buwandiike bajja batuleetera pulani nakoba nze niba nange twitazimba kanisa najemereramu naleeta materials bagiyuwa twakola foundation esitrik etuuse ku madinisa etuuse wangulu etuuse kuserekwa obirimu buli kintu abakristaayo banamwire tuzimbe kanisa oide abakristaayo batamuki ku mibiri aye ndida nawaana aye ngaekiibo kyaviiramu 10,000 aye wolitola najja kujeemu aye nakoza amabaati ago malamba gati ndikwewunya lwaki oidi wano ifo tuli mweri yena amabaati gaife gaseewo ino dania situidi oba muuka gwa madivaani oba ki batukobanga kirembe buli mabaati tugasobola kubaawo gatafuumu kyova natawa ku kooti kuno nga bisaafu napimya amabaati ago mukyala wange yali asimbye kuno emisizi egije mu bwini yagisimba nga nze tugyendiku aye emisizi gitukoleire maama kale twazimba kanisa ayo twakisereka twatandika osabiramu tugikoze plasita tuleesa amadinisa tutairemu tailozi buuyo bali kutamu bityamu nze naguliramu okubukutebo nekanisa eyo kale bwe twatuuka ogibwa eriina najewa bishop akante ndikwenda kuwa kanisa yaife ati liinaki nti nenda tugyete Elizabeth eryadada tetwamubati ate neirala eryomukyala wange bishop yekiri yakoba mutegeka enda kwida obutakoirana omukolo gwaliwo gwamaanyi tibajja gufuneni kuba babishop baali bangi basaba dikoni abaawule ngaawo waidwire wano waidula wano eno tenti nderere kuno kutuuka ere oluguudo twazi